Terima kasih yang sudah klik di video kami. Dan jangan lupa like, share, dan di komen ya. Dan jangan lupa di subscribe. Kenapa pula mogok motornya? Oh, itu pula nggak ada orang pula sini. Gimana nih? Ah, lihat Kak. Tak, tolong dia. Kenapa, Dek? Nggak tahu nih Bang, tiba-tiba mogok. Mak, sudah, Mak. Ya. Ya, Pano, sudah. Nggak apa-apa nih Bang, nggak ngerepotin. Enggak apa-apa. Makasih ya Bang. Mak, kasih pula je, Bo. Bo. Dah, Dek. Tak pano. Kau kada halai.